Repatriation Mafhungo wa SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo mahulwane nga chino chifhinga kea. Mahoro a politiki akuitela khwelelo kha vhadzulapo uri vha ḓiṅwalisela khetho dza mivhuso yapo. We've been trying to contact our government. They're still quiet. Yes, Congolese government. Komiti ya ziminista yo tanganiranaho yo dalela sentara ya Lindela nge Krugersdorp. We expect the museum to deepen financial and economic literacy in society. Reserve Bank yo relatari museum wayo wa Rushaka. Da harchelo kovera ndi madekwana Repatriation Mafhungo fano ka SABC 2, SABC Plus na Kalihai. Mahoro a politiki akuitela khwelelo vhadzulapo uri vhatole zwiimo zwavho siani ḽa u ḓiṅwalisela khetho dzine dza khou ḓa dza mivhuso yapo. Ano maphelo a vhege o tetshela u ṅwalisa vhakhethi u mona na shango. Zwiṱitshi zwa u khethela zwi no fhira zwigidi zwa 23 zwi ḓo vha zwo vula u mona na shango vhukati ha iri ya malo nga matsheloni na iri ya vhuṱanu mathabama, hune vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vha ḓovha vha tshi khou thusa vhakhethi. Ba IEC vha ri zwidodombedzwa zwa vhukuma zwa fhethu hune muthu a dzula hone ndi zwa ndeme u itela khetho dzo vhofholowaho nahone dzi sa dzhii sia. Musi Afrika Tshipembe ḽi tshi khou ḓilugisela zwa u ḓiṅwalisela khetho mafheloni a ino vhege kha ndugiselo dza khetho dza mivhuso yapo nga ṅwedzi wa Lara, vha mahoro a politiki o fhambananaho vho ṱuṱuwedza vhadzulapo uri vha bve nga vhunzhi u ya u khetha. The ANC would like to urge all eligible voters, particularly young people, to go out this weekend at the 20th and 21st of June to register to vote. So please take a minute today to check your registration status at check.da.org.za. Then ask your friends, family, neighbors and colleagues all to do the same. Every vote matters. Khetho dza ṋaṅwaha dzi khou ḓa nga tshifhinga tshi konḓaho Afrika Tshipembe musi tshivhalo tsha vhathu vhane vha sumbedza dzangalelo ḽa u khetha tshi tshi khou ṋaṋa ṱhoṱhela nga maanḓesa kha vhaswa. Our young people who will be the first-time voters, we urge them to go and register. This is about their future. It must not be decided by other people in their absence. Our youth must be part of making a decision for the future. I really believe this is about our collective future. Young people, this democracy belongs to you. You are the generation that is going to lead South Africa. Therefore, let us all go register to vote this weekend. And the IEC offices are going to be open, and I'll certainly be part of the journey of the many South Africans who want to bring change in our nation. Uya nga vha IEC zwidodombedzwa zwa vhuṋe a si khombekhombe kha u ḓiṅwalisela u khetha, fhedzi vhakhethi vha khou ṱuṱuwedzwa uri vha ḓiṅwalise ḓiresi dza vhukuma dza hune vha dzula hone u itela uri vha kone u ṋetshedzwa tshikhala tsha u khetha tsha tshiṱitshi tshine tsha vha tsini na hune vha dzula hone. Vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vunḓuni ḽa Western Cape vha ri vha khou shumisana na mazhendedzi ya mulayo u itela u lavhelesa khathihi na u fhindula kha zwiwo zwa dzikhakhathi nga ano maphelo a vhege u mona na senthara dza u ṅwalisela vhakhethi. Ho vha na tshiwo tshe vhanna vhathuntshiwa vha lovha Lotus River ḓoroboni ya Cape Town madekwe. Zwiwo zwine zwa kwama khakhathi dza dzigenge zwo vhigiwa fhaḽa Menenberg. Nga nnḓa izwo vha IEC vha ri vha khou shumisana na zwigwada zwa zwiwo u itela u lavhelesa tshiimo tsha mutsho tshine tsha khou dzulela u shanduka.
Recently had a lot of adverse weather that impacted on our communities across the province, and we are closely monitoring that because some of our stations are in deep rural areas where the access roads may be blocked off, and sometimes it literally just doesn't exist anymore. So we're continuously monitoring. We're working very closely with our provincial disaster and local disaster management teams and the South African Police Services so that we can keep on monitoring the access to those voting stations that are in especially our deep rural areas. And we hope that they will still be able to open tomorrow and on Sunday. When it comes to the gang violence and specifically violent crime, I mean, our country and in this province is not immune to that scourge that plagues our society. And it's again a reflection on us and the fact that you need a bigger and whole of society approach. The IEC in itself cannot make all the changes necessary. But again, we work very closely with the African Police Services, the local law enforcement. Komiti ya Ziminista yotanganira na hoye sezana na Mafhungo ya zitundu yo dalira central ndelange Krugersdorp hune aba bukobara dorobo ya Johannesburg uitera orabare sachi mo henepo apa centrani yi ndune hadzuzwa zitundu bonendera ugumiserwa mahayani abo merado ba komiti yi bakatera minister wa muhasho arumkanyi bomamuluko kubai Minister wa muhasho wa bushaka na mangu mashango Bernard Lamula kati na minister wa muhasho wa polisa wa Feroz Kachalia aya madaro akudamusi kuna migarabo ya Yohanezana na tundu zisio mrayoni. We did receive again the report that some of the countries are not responding. We've requested Minister of International Relations to help us, in particular Ethiopian nationals and also Nigerian, because we getting the report that we've not received favorable response, and we have submitted through the Department of Home Affairs as Nigeria is preparing voluntary reparation, the list of those who are here so that they include them. We've been trying to contact our government, they're still quiet. The Congolese government? Yes, Congolese government, yes. We've got lawyers in Congo, we're trying, but nothing, they're still quiet. That's why we found ourselves spending 120 days here. The responsibility to enforce our immigration laws is the responsibility of the state. No one has the legal right to take the law into their own hands, to arrest or intimidate undocumented foreign nationals in the country. Tundu za madana za Malawi vanabakatera na bume abana bakadibabo wangane ya uruni ya Shiwood tribuni ya Durban bunji abo bonapeza matuba arana chivaro bene pombi tubani urindira BC za umisera murau hayani musi za umisera hayani ngautofuna ziko jana kabege ya bubiri una mbelero marugana na nyimera ya zitu apo huruni kati na odaresa habatu aba bazirapa wa Malawi ndibe basara abo wanganea ngamrao amegorabo ini akoiterwa tundu zisio mrayoni matumoni na musi mu commissioner murani wa shango la Malawi pano Afrika Chipembe bo Stella Ndau bo dalera apo Shiwood bari ushika zino bazirapo wa Malawi bonopera zgidi ziraru bono humiserwa hayani bari una BC za furaru na musi ngeno ujdongezwa zimwe za sumbe machero uwala bazirapo abo. At least it's comforting to see that there's progress. As you can imagine, we've had people that have been here for almost 2 weeks, women and children that are spending nights in this cold weather. No, it's been slow, but as we are happy to say that there's progress and that we are seeing at least more than 3,000 that are going back home. We still have, as you can see, we still have a big number of Malawians that need to go home, but still, yeah, we are moving. Murane wa ketekanya mapolisa ba Hawks vundun la KwaZulu-Natal miso ushuma Major General Bolisi Jasinona bo uza komishini ya tsiziruso ya madlanga uri mu ofisi ya mapolisa warrant officer bo Carl Sanda abate ubiyezezwa kabwi mahabo sa moto disimurane wa zizbazingo mu kaketekanya ya vundu ya urwa na buchinyi bo urwane
hotu dzudzanyiwaho vosanda abane baba na miṅwaha yo no fhira 4 vha phulisa vho ḓo tsitselwa kha vhuimo ha fhasi nga vhone vho sinona nga ṅwedzi wa Luhuhi Mbamahola musi vha tshi khou ṋekedza vhuṱanzi phanḓa khomishini iyo mathomoni a ṅwedzi vosanda vha ri vho bvisa kana kanto ri vho bviswa kha u sedzulusa milandu ya zwidzidzivhadzi ngauri vho vha vha tshi khou kanda zwirethe zwa vhaṅwe vhahulwane. Today, as you sit here, if you are able to, would you support and motivate for his return to his previous post? That's Warrant Officer Sanda. Or have you changed your mind from when you first supported that return? As far as I'm sitting here, I don't have authority to be a policeman. It's not There's authority. nothing I can do. I'm not asking you about authority, General. I'm just inquiring whether if you had the scope to, would you support and motivate for his return? I won't have a problem that he goes there because I said he must go back to Soki. My understanding was each and every member. Is it fair to take it when you say you would not have a problem, you mean yes, you would motivate if you could? Look, this investigation against him is almost 2 years, as the commissioners also advised me. And nothing at this stage positively came out in relation to that investigation. Yes, I won't have a problem if he goes back there. Muvhuso u khou ḓo dzhenela kha khaedu dza vhoramilayo mulanduni wa Thabo Bester u itela u thivhela khonadzeo dza u ḓibvisa tshoṱhe ya vhoramilayo vhavho. Khothe khulwane ya Free State yo pfa uri vho Bester a vhathu davhidzana na vhoramilayo vhavho u bva tshi vha pfuluswa dzhele ya Khosi Mampuru Repatriation u ya dzhele ya Ebongoni i re na tsireledzo khulwane ngei Coastal vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal mathomoni a ṅwaha. Izwi zwi khou ḓa musi khonadzeo dza u dovha hafhu u lengiswa tsengo iyo fhungo iḽi ḽa uri vha kone u davhidzana na vhoramilayo vhavho ḽo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 18 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule ngeno tsengo yo fhelelaho yo tetshelwa u thoma nga ḽa 18 ḽa Phando u ya kha ḽa 15 ḽa Ṱhafamuhwe ṅwakani. Vha songo ṱutshela kule ri ya vhuya zwino hu si kale. Ri dovha hafhu ra vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 SABC Plus na Khalihai. Muhashi wa radio ane vha mafhungo ni vhongizwe mkhunu vhone wa ndaela ya u lifha masheleni a randa dza zwigidi zwa maḓana 25 khathihi na uri vha dzhenelele u pfumbudzelwa kuambele kwavhuḓi nga vha khomishini ya pfanelo dza vhathu. Izwi nga murahu ha musi vho wanala mulandu wa maipfi a vengo u tambudza khathihi na u khethulula nga khothe ya ndinganyelo. Nga nnḓa izwo vho mkhunu vhone wa ndaela ya uri vha badela masheleni a vhoramilayo. Akukho shutdown esiyiplanile lana, akukho unrest esiyiplanile, akukho xenophobia in this country. We are a peaceful country ever and the most welcoming nation ever. So siyayicela bakwethu ukuthi benze isiqiniseko sokuthi abangahlulwa ipolitiki behlulwe uphathizwe. Thina-ke siwumphakathi sisukumela as normal civic organization silwa nento esihlukumeza sonke. Uhleli lapho nje dadewethu na uhlukumezekile, ummiso nomatshana na uhlukumezekile, akekho ongayiboni le nkinga kodwa babengazi ukuthi izolungiseka ngale ndlela esisukumela ngayo thina. They never see it coming. Now it's here. They must accept the challenge and they must accept it. Zazina ri vhaisela mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 16 rands 45 cents, bondo on 21.76 cents, euro on 18 rands 87 cents, pula ya Botswana ndi 1 rand 14 cents. Mikovhe pala JSE ipasi. Cars brazza musuku ndi 4,145, platinum ndi 1,653, oil isingokonekiswaho ndi $79.96 ngafaki. Reserve Bank yo rwela ṱari museum wayo wa lushaka hune vhathu vha ḓo kona u vhona ḓivhazwakale ya masheleni na ikonomi ya zwa ḽino shango musi vha tshi khou amba tshifhingani tsha u rweliwa ṱari ya museum yo ofisini khulwane dza Reserve Bank ḓoroboni ya Pretoria.
Presidente wa shango Vho Cyril Ramaphosa abarumiedza muyu ndi chipiḓa cha bannga iyi cha u ita zwithu khagala na uri lushaka lu pfesese mashumele ya bannga iyo kha ikonomi ya shango. Uyu museum u sumbedza ḓivhazwakale ya mashumele a bannga iyi u bva zwifhingani zwa kale u ḓa zwifhingani zwa ṋamusi zwa demokirasi. We want to applaud you for making the bank accessible, making the museum accessible to young people. Now, through its exhibitions and its dedicated schools outreach program, we expect the museum to deepen financial and economic literacy in society. Governor, I'd like you to help us, to enable us as South Africans to reach to a higher level of financial literacy. And if there's any institution that can do so without being conflicted, it is the central bank. Zvino riba kha vhupfiwa vhaṱaleli nga thimu ya vhafana mitamboni ya FIFA vha vhona vhafana i ḓo shuma nga nḓila ḓe mutamboni wa u fhedzisela wa zwigwada. Matsina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ya SABC. Uva mbilu chidaulu Zion and Babylon Street nendi ndamurero Douglas Madida the mighty Douglas ndosedza kutambeleka vafana kama deko ndabona yatamba zwavhuḓi nga maanḓa zwi nga promise uri khamusi na match down nahone ido swikela no yatamba zwavhuḓi nga maanḓa fhedzi kutambeleka Korea Republic ku ṱoḓa vafana na vhone vha tshi to finyadza khwaṱha uri vha swikele une khamusi vha ḓiwana vha tshi khou kunda ngauri arali vha tamba draw zwi ḓo vha swika amba uri zwo bala kha vafana. Mutambo ndo lavhelesa woṱhe u swika u tshi fhela. Bafana arali ya ṱuwa nga mulenzhe wo wa tamba ngawo mulovha ri nga penya kha mutambo u tevhelaho. Ndi khou fhululedza nda dovha nda itamela mashudu na kha mutambo u tevhelaho uri u ḓo penya arali ya tambisa zwone mulovha. Ndati madekwana ndiko dzhena pa Mafhungo ndi zwone ndo sedza kutambele kwa mulovha madekwe iyi ndi vhona ku kutambele kune akufushina lutihi rine sa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe iyi ri vha ro fara mbilu nga zwanḓa ri songo vhofholowa ro tshuwa ri tshi khou lavhelela uri kha musi ri khou ḓo kundiwa fhedzi ya mugudisi zwine vha nga to amba zwone ndi zwa uri ni kha vha khwaṱhise tshanḓa uri ḓiwane vho ri khou tamba nga nḓila ine ya vha yavhuḓi a zwi thembisi uri kha mutambo u ḓa uri nga kunda. U ya nga nṋe tshikwadi tshashu a thi vhoni zwi ḓo tou bvela phanḓa nga nḓila ine ya khou tamba ngayo na zwezwi zwa mulovha ndi vhona ungari i tou vha nqanqanqa iḽani tsha ḓo a roḽiwa zwavhuḓivhuḓi hai bola a ri tuka nayo ngo tou ralo fhano. Aiwa ana musiri agadzi anepa ubva kha nḓou ya khomunala a ḓovha madekwana vhuḓi dzivhula nzhenjelele u ya tevhela na mutsho ndende. Lokobera kwa thani zona zazor kwa somshosh mar kwa na kalmachero kwa kids vlas baz kwa na lazid baz kwa prefera kapte zona zo vadwaonia katasha kuna mchama kwa songo tayo hote kids lamra do pra zona kaspe zona ndi zo deula kwa gra shango pita kalmachero do pra zona kids lamra do pra vera padana una so nemanda kaspe zo honia kwa hono mchama kwa songo tayo hote kaspe zo katasha kwa tsazi mvura kids kwa kwa vera kaspe zo ndi zo vadwa katasha zo deula zo shangonia zo zona rumudi pra pandara modela versa tsizo zinza wana va kusmitsar kola mchama mvura zina do spirit zo mimuya kala cha chakala machero do pra mchofara no do pra vera panda spezori ndi zvakukola ngoto rapedza zvino rudipera pamba ramdobla samro champiso ochukalwa nga degree Celsius North Africa Tshivenda kutoma ngavula shula khatenda kono do rotral chichapedza chitaba apora pala pressure 18 zar 16 Johannesburg chipara panda chakavundla bori divundla yani vundla ipopo nane par kwa mcholo bori do rotazo nga machiro pedza chitaba dudela pala msina zar 21 zar 19 tando katina 19 upone bori ndiatsani chipara panda chakavundla bori divundla mpumalanga nane par kwa mcholo bori do voko rota pedza apora chitaba nakazoona kizdatskira 16 pala mashishingi zari 23 skukuza katina
18 upone vore ndia Mobela na 14 upone vore ndia Carolina chaka vunzela vore vunzela KwaZulu Natal nane pari kula mchono vore udorfanga machoni pedzi adudal chitawa zaita 20 pala Ulundi zar 20 Pietermaritzburg kati na 21 duruboni vore ndia Durban kavunzela vore vunzela Eastern Cape na pari kula mchono vore udorfanga pedzi chitawa adudela pala komani zar 20 zarapo zari 21 Makhanda kati na 23 pala Tabekar chaka vunzela vore vunzela Western Cape nane pari kula mchono vore udorfanga zunga machoni pedzi adudala lichitawa pisa pala Klein Williams zar 28 zar 30 para Ferdinand Katina 24 pone vore ndia Cape Town chaka vunzela vore vunzela Northern Cape nane pari mchono vore udorfanga zunga machoni pedzi chitawa adudela pala Uppington zar 22 zar 21 para Springbok Katina 21 pone vore ndia Calvinia chipela panda chaka vunzela vore vunzela Free State nane pa kora mchono udo dirofla zunga machoni pedzi chitawa adudela pala Bothaville zar 19 zar 17 para Kroonstad Katina 15 para Bethlehem chipela panda chaka vunzela vore la Northwest nane pari kwa mchono udorofla pedzi machoni pedzi adudela chitawa zeta 19 para Rustenburg zar 18 Ottosdal Kati na 18 para Vryburg matango lwangerezo vakata fala mucho zozo rafara zoni mari kwa na ano tere udo apsikwa vode nda